لا فوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون ربي سألناك لا فوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إسلام ما جتشون مالنين أمنتين دنيا رت ترجمت مرتسيتو إركفام إسين إركفامتو يوكا غرانمات يوكا غراتوتات. fakkeenya yoo fudhanne Yahudaan nama Yahudaa jedhamutti irkifamte, Nasaaraan amantiin Nasraaniyyaadha Nasaaraatti irkifamte, Buudhaallee Buudhaatti irkifamte, akkasumatti deema jechuu. Islaamummaan ammoo amantiin Islaama jedhu kuni irkifamni isiidhaa ka deebi'u waan isa keessa jiru matama isaa keessa waan jirutti deebi'a jechuu. Ma'anama isaa ka isa keessa jiru. Mee fakkeenya yoo fudhanne islaamummaa jechuun hiikkaan isaa al-istislaamu wal-inqiyaad, harka kennuudha, masakamuudha, wal-khuduucu wal-imtithaal, gadi godhataniitiniin jala deemuudha. Nama amantii kana karaa namaa godhe, kana jala deemaa jedheetiniin dirqama namarra kaahe. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa amantii jaalate kana maqaa islaama jedhee yaame. Nama muslimaa kanatu iyyuu wanti isarratti dirqama tahu jala deemuudha, masakamuudha, rabbii keennaaf isa tokkochoomsuudhaan, isatti amanuudhaan, ajaja isaa qeebaluun, dhoorgaa isaa irraa baqachuun, odoo naan tahu kana malee jedheetiniin hin moromne harka kennuu jechuu waliigalatti. Kanaan lafziin yookaan jechi islaama jettu tuni amantiin kuni ka itti qajeelchu ijaara namni ijaari odoo hin tahin, ummata tokko yookaan saba tokkoof ka hojjetame odoo hin tahin, ilmi namaa hundi isaatu isaan badhaafamuu ka qabu, isaan himamuu ka qabu, ka adda bahe ka rabbiin namaa jaalate tahuu hubanna jechuu maqama isaa kanarraayyuu. Amantiin islaama jedhu kuni amantii diinal islaam ka nabi Muhammad dhufeen ka maqaa islaama jedhu kana baatu isa kana jechuu. Yaamsa nabi Muhammad yaamantuuyyuu ilma namaa gabrummaa namaa ka isaan gabbaran yookaan gabrummaa uumama adda addaa ka isaan gabbaran jalaa isaan baasuudhaaf dhufe. Fedhii fi hawaa isaanii akka isaan hin gabbarre, yaada isaanii akka isaan hin gabbarre homa yaadan mara waan san dhiisanii akka rabbii isaanii tokkocha qofa gabbaran isaan yaama nabi Muhammad kun. Akka rabbii keennaaf qofa gati godhatan, akka rabbii keennaaf qofa masakaman isa jedhuudhaan waan inni eemare fudhatanii waan inni irraa dhoorge irraa guranii jechuu. Kanaaf islaama jechuun al-istislaamu lillaahi ta'aalaa bitawxiid wal-inqiyaadu lahu bixaaca jedhaniitiniin taariifa godhan yookaan hima isaa lafa kaayan jechuu. Islaama jechuutuyyuu rabbiif masakamuu isa tokkochoomsuudhaan, isa jedhuudhaan, isa jala deemuu, waan inni namaa eemare fudhatanii waan inni irraa nama dhoorge irraa goruu jechuudha. Haga jaalalti isaa qalbii namaa keessa gadi dhaabbattee gadi teettu. Kuni qalbii ilma namaa tana shirkii irraa qulqulleessuu jechuudha. Waan shirkii taheen hunda, shirkii jaalalaa ka waan biroo jaalatan rabbiin dhiisanii, akkasuma shirkii macaaniitii fi shirkima waan jedhame hundarraa baqachuu uf keessatti qabata jechuudha. Qalbii muslimaa tana qulqulleessuu rabbii isaa tokkochaaf. Rasuulatu sallallahu alayhi wa sallam akki jedhan
waa'ee islaamummaa kana yeroo himan qalbiin namaa qulqullooytee shirkii irraa tawhiida qofa qabatteetiin akka isiin teettu yaaduudhaaf nam tokko rabbitti amanuudha jedhan وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار جدا نم تقو تقو ربي قبتي إرتاي شركي تديبو جبو جدا أكنما إبدت يو دربمي جبوت إبدسان نمن إبدسينو جالة جرا انجرو أكسم كفر تديبو اللي جبو أبجتشو كناف أمنتين إسلاما كوني hiikkaan isaa rabbiif masakamu rabbiin jala deemu isa jedhu isa tokkochoomsu jennee eega hiinee booda amantiin kuni amantii ambiyoota hundaati isa laalla amantii ambiyoota hundaa wayta jennu namni dachii tana gubbaa irratti rabbi uumeetiin jiraachise hundi isaatuyyuu rabbiif masakamuun dirqama isarratti taati rabbiin jedhuun ajaja isaa fudhatuun dhoorgaa isaarraa goruun dirqama isatti taate yeroo akkanaa bakka akkanaa odoo hin jenne walumaa galatti jechuu kanaaf amantii ambiyoota hundaa tahe amantiin islaamaa garuu ilmi namaa amantii isaanii jijjiiranii fedhii jala deemanii shahawaa isaanii gabbaranii jennaan haqarraa dabanii baaxila jala deemanii jennaaniin ربنا الآن سبحانه وتعالى إرقمتوتا إرقي أكا إسان حركة قباني رقوتنا كيسا نما باساني كراك أجلما كراك أتك نما ديبساني كرا توحيد ربي نقبروت إسان نما ديبساني إرقمتوتا إرقي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ergamaa si dura ergine hunda wahyi itti goone beeksisa itti goone ana malee haqaan gabbaramaan hin jiru na gabbaraa jennee jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala namni ergamtoota san jedhee isaanirraa fudhate muslima jechuu haqa godhate maqaa kanaan yaamamuu haqa godhate jechuu كربي نلآن قبروتا إساء ورئيس تقوشهم يامي كان مال جده هو سماكم المسلمين من قبل ذر اللي ربي مسلم توتا جده مقائف انتهيك جدو كان يجو قرآني ربي بوسي مال نتهما يامسي أنبيون اتياما هندي سيتو إسلام ما تهون اتهما أمني أنبيوتا سنجل ديميلي مرت إسانيتو يو مسلم جداني يا ممنين جل القرآن ربين كنا سبحانه وتعالى سورة يونس كيست مال جدا نبي الله نوح الرا ويتتي أوديسو أنبيوت إسار را ويت أوديسو أنبيون نسون نتي إرجما تاني رفني أولا نما ربيت أمني مسلم توتا تاني رفني جلاني تنين همن جتشو إبراهيم في إسماعيل الراوي تهاسه رب كن مال جرا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يا ربي نل مسلمة قولي إلمان تنل مسلمة قولي جران جرسون إبراهيم في إسماعيل الله يعقوب الله يرو إلمان ثانيتي الآمو يرو أن يدو إمال قبرتن جنان يا أبا كين الله غبر ربي كيتي في ربي أبوتا كيتي كته ونحن له مسلمون جدا سورة بقرات موسى لين أكسما توتا إساتي مال جدا يو ربتك أمن تنتات إسرت إركداتي إن كنتم مسلمين يو مسلمة جدان يوسف لين أكسما أنبيون سليمان اللي أكسما ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إن بونناتي كوتا مسلمة هاجري تلايا إرقا بالكيست نبي الله لوط اللي أكسما فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين جل ربهم كينا سورة ذاريات حتى حواريون نبي الله عيسى والجنترا يروها سوا مال جدا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله توتت إرقا مثلا نتك فرته بتي جنان نبي الله عيسى
eennutu hawaariyyii kiyya naa ta'a eennu naa tumsa jennaanin hawaariyyoonni maal jedhan nahnu ansaarullaahi aamannaa billaahi washhad biannaa muslimuun nuti muslima jechuu ragaa nuu bahi nuti sitti amanaa nuti sii tumsaa jedhaniin jechuu kanaaf da'awaan yookaan yaamsi ambiyoota hundaatu yaamsa tokkocha jechuu gara islaamummaatti yaaman rabbi isaaniitu tokko amantii isaaniitu tokko haa shari'aan isaaniillee wal dhabdu rasuulli keenya maal jedhan nuti ambiyoonni ilmaan masaanuuti jedhan haati isaanii gargar taatullee abbaan tokkocha jedhan jechuu diinaan yookaan amantiin rabbii gadi buusee ka ambiyoonni dhufaniin hundi isaatuyyuu islaama jechuu asirraa arganna inna ad-diina 'inda Allaahi al-islaam amantiin qeebalamaan rabbiin biratti ka rabbiirraa dhufe islaamummaadha rabbiin uumaa isaa irraa amantii kana malee hin qeebalu ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ربي أمنتي إسلامات نملي نمر عن كيبلو نمني أمنتي برابر بعد ni khasaara ni hongaha akhiraatti homa takkan argatu yoo duniyaatti itti fakkaattillee jedha jechuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala insha Allah barumsa keenya ka dhufu irratti arkaana isaa yookaan arkaana islaamaa maal akka tahee fi hagam akka gahu haga wajjin laallutti tika rabbii keessa jiraadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh